abantu abadala bakithi eseke befukele kuwo besebenza njengebe yimoya kodwa hayi imoya phela lemibi imoya lemihle ngoba suke baqala ngamaphupho uma kufika idlozi kuwe lenza izinto ezehlukile bona noma ufunda isikole kungafundeki mhlawumbe uyasebenza ujikelwe ngabaphathi mhlawumbe uxoshwe nje kalula emsebenzini izinto zenza nje zingakwazi ukuphumelela mhlawumbe noma unenkosikazi vele inxabani bangubani kanti kufike idlozi selifuna ukusebenza ngawe manje la kubonakala khona ukuthi umuntu ongenwe idlozi ilo kodwa liyakhuluma phela emaphusheni kodwa kumele ngakhulumi sekukhona umkhuba nje khona umuntu emeflathelwe idlozi umuntu osuke lidlozi lakhe lilibi liphendulwe uma lifika kuye lingayilethi izinto ezinhle umuntu ohilwa ngabantu efuna ukushawa ngabantu umuntu ongaqashwa namhlanje exoshwe kusasa omenehlozi umuntu onehlozi ongathuthi ufaka ikhumbu phela konke kodwa idlozi lakhe limflathele kanti bham kanti sebenzi uthuthe noma engathwasa uthuthe uthwasa ngehlozi elimnyama nje flathelwa idlozi kunokuthakathwa phakathi kunokuthakathwa bese kuba khona mhlawumbe izinto ezenziwa wena ezimbi phakathi komndeni njengoba ngihleli nje mengisuswa ngibulala abantu ngezinto ezingajatshulelwa umphakathi nje kuthi lo muntu owakithi ongene kimi egcine semflathela mhlawumbe kwesikhathi liphendula umuntu womndeni aliphendule likudalele imanga nje ushuthi awunasibusiso lapho yonke into yenza nje vele ibheke eceleni nje ongazi ukhomba umthakathi uthi ulunjiwe nta ulunjiwe uma kungezono zakho izono zakho uma kuyihloze liphenduliwe lifuna ukulungiswa kumele iguquliwe ngoba lingaqeda nje umndeni engathi nje fanele uye kubaboni ababoni befika bebona ukuthi idlozi lakho lonakele beqale phansi belilungisa libuyele ke esimeni bese izinto zakho seziyakhanyaka ngeke uvele uhlabe imbuzi nje uthi mhlawumbe usuwenza usiko ngokuthi nanti idlozi liphenduliwe alikusho likuso uma wenza amaphutha uthatha imbuzi uyixolisele wena amaphutha amangawakho ukuthola ukuthi njengoba sikhula konakala emumva emakhehleni mhlawumbe umndeni wawudungekile futhi isikhathi esiningi uvama ukonakala kwenye inkathi ngeenkulumo kukhuluma kodwa kubuthakathi futhi babe bangiwe inkomo kodwa amenthi nibiza idlozi lifika ixabane nje ekhaya liyafika lona kodwa manje ngisho unika ukudla lihlwi noma ubani uthi ungena kanjalo ekhaya lamuntu wadla inkomo zami igcine idlozi lingabusi kufanele uthole umuntu ozozigcina selibuyisela esimini kwenziwe inhlamba lokubulawa imbuzi kucela sicela ni lempeni nayo lapha enikhona ngoba niphendule kodwa mhlawumbe konakela umsamo wekhaya ngenxa yenkulumo thethelelelana amanzi bese liyahlukana ke idlozi umuntu okwazi ukuphetha idlozi umuntu ohlala naye ogqokweni noma owumfowenu womndeni kodwa ninaye emenihlangene kudliwe ekhaya emndenini yena konamaqhinga ukwazi ukuphetha idlozi kuba ngokomthetho senithemela izinto eyodwa uyakwazi ukubajika futhi etha bese kuyela babantu bese bedalela isinyama wena njengomfowabo sithi umfowethu ememphethe isidalwa manje kungalungi lutho nje ubathe uthenga imoto egenqeke ubathe usingane isikole zingafundi zishiye phakathi ezinye isangane nje zingathandi isikole zingathandi lutho idlozi libike lapha ekhaya alifuni into enhle kufika ukuthi uthenga imbuzi ife namhlanje uthenga inkomo ife namhlanje umsamo owonakele lo impela ngeke nje kusuke umuntu emtuba ezokona idlozi lana kwamkhwanazi ngoba abantu sibaphahlayo kabafani akaze umasi nomuntu engemphahlayo umuntu oyinkingi lona esihlala naye ngisho kushisa impepho sibe ndawo isihlangana nje esiwumndeni nje uwazi ukuthi umemeza umkhulu othize la afika kubiya mbize lo mkhulu asemdunga ke manje sefaka izinto edunga idlozi sho ngomthetho sesephehla amanzi ya lokho kuthiwa amazi amnyama lokho ukuthi uphehle lo munye umuntu uthi izinto zingesezinhle kuye kodwa izinto ezinhle zise kimi mina mkhwanazi omunye umfowethu ahlupheke nje amathu ukuthi noma uthi wenzani nje njengathi uthi mhlawumbe umnika umuntu omhlophe ngaphalaze vele gozo zibhobo ba into elethe intahla kuyena imukeleki ngoba lo ungamenzani noma ungathandaza kusekusasa uma kona ke idlozi nje lutho ufuna ukuthetha umuntu ozomelapha abuyisele idlozi esimeni alihlambulule uyabona okwenza ngakho nangaleni ufuna ukwenza umuntu onjalo lo uthola ukuthi uthande kubuswe ekhaya emeko akafika idlozi lakhe uthothi mhlawumbe nje kade nibonga imoto yengane noma nibonga nje into ethize ingane ithola umsebenzi
Amake kwafika yena kade ngenza lo msebenzi bese kufika lo muntu owayevele nomona. Uthi ingane ijikelwe ngabaphatha nje kuhlatshiwe ekhaya. Kuthi abayiqede ngoba kufika umuntu onomona. Lo muntu ngokomthetho usengisi nje isithunywe esihle ekhaya ungambizi ukuthi kunjengombulali nje. Umuntu obulala abantu ogwaza abantu akayilidlozi lo muntu inhliziyo yakhe yayingabusisi. Nobe ethatha izinto zabantu ngenkani akayisithunywe esihle ekhaya. Ngoba lo muntu uzobathe uyambeza uyamncenga into eyimpilo akazange ayimukele phila akakazi ukuyimukela sengali amena nomona nje olokho enomona nje ungathenga imoto manje kusimpantsha amasondo onke ngoba kungena umuntu onomona ekhaya lokumemeza yena ngokomthetho kwasendulo wayengabizwa lo muntu ufuna kwazi umuntu osebenza ngaye ekhaya kakhulu ungeke ufele ubiza isigila mkhuba nje uthi sizokugilela imkhuba ekhaya ngoba sewushisa nje izindlu ngoba umuntu ongena sibusise ekhaya ufuna wathi ufanele umuntu nomuntu ufanele azi umuntu asebenza ngaye ukuthi ubani ngeke uvele uhlwale nje msamuntu nathi inkomo ngiyalepha awasi nomuntu omphayo sizofika ke isigila mkhuba umuntu ongekho umumlanda noma esibhedlela awufike njena mhlawumbe iwodi uyayazi kodwa manje usofika ubuso ukhuluza ihlahla phansi asambeni bani asambeni bazokhungela bonke bakhona abantu abatshitshingo ngabantu bengalanda fanele kubeka ihlamvu esicephini uguqe phansi ukhulu umuntu sibanibani mina ngizalo sibanibani ngizokulanda ngiyakumemeza manje hlala kuleli hlamvu sambe ungesi nabo bonke abantu ngibiza wena bizo ungabe umsukulu ngabe undodana mhlawumbe umkhulu umsukulu wakho losibanibani asamse ekhaya manje sukuma ke sambe kodwa athi ihlamvu luhule phansi nje uzothola zonke igila mkhobeza ngaze ngalanda umuntu lambile zikhungela ehlamvini wafika abantu abephikisa lapha endleleni noma ubani ufuna ukungena ulanda obunjani wena ngoba ndisihlezi nawe lapha embhedeni sekufika ekhaya uthi ushisa impepho lokho sekuthiwa unemdliwe ekhaya imdliwe ulanda owuwe umdliwe umuntu ongeyiwala ekhaya asithi nje emesithi mhlawumbe ngisebenza nabafana kanje bese umfana esholela ekhaya abakubo bengamlandi lo muntu njalo ementhi imbiza bakithi